Zašto osoba uopće ima strah od promjene? Pa ja bih htio da kažem, taj strah od promjene jedno je kada neko osvesti, ali u preko 90% ljudi nisu svesni i ja sam imao, odmah da kažem, a nisam bio svestan. I odlazio sam na konstelacije i onda se desi da to osvestimo možda posle 5-6 godina bivstvovanja na konstelacijama i rađenja svojih radova, a možda nikad. Tako da imam svoju metodologiju da već u prvom radu odmah to proverim. Ne da neko kaže ja imam ili nemam strah od promjene. Ja ga proverim da on to ni ne zna. Iako ima, odmah je to sljedeći rad. Znači ta tema je odmah sljedeći rad. I ono što je normalno, ono što je dobro, možemo se osloboditi straha od promjene kroz konstelacije. Strah od promjene dolazi često transgeneracijski ili iz iskustva duše, da se nešto dešavalo što povlači za sobom neka situacija, pa samim tim pravi i energetsku blokadu, neka situacija ili situacije u kojima su učesnici bili u takvim odnosima da o tome kao prvo ne žele ni da spominju, a kamoli da prepričavaju to. Znači, u strah od promjene ide i energija tajne. A znamo, uz energiju tajne idu još 4 obarajuće energije i sve se to nakači na klijenta, na njegove delove. I još jedna važna stvar, tu ide i potreba da sve ostane isto. Znači, te 3 stvari, te 3 energetske stvari zaustavljaju svaku ozbiljniju promjenu na neke teme. Šta se desi? Posljedice mogu da budu takve da klijent ide od konstelatora do konstelatora i da traži rješenje i da nema rješenja. Odnosno, tamo se radi nešto, a efekti su blizu nule. 10, 15, 20% ili se vrate nazad. Ili menja tehnike, ide kod ovog. I to ostaje tamo sakriveno. Ja sam, između ostalog, ne samo zbog toga, napravio svoju metodologiju gde u prvom radu radim na ovakav način i sljedeći rad koji radim vrlo često, odnosno krajnje obavezno, to je integracija delova. I volio bih malo i o tome da popričamo. A da što se tiče straha od promjene, to su recimo situacije kada je došlo do krvne osvete, kada je došlo, pa niko o tome neće pričati. Ovi koji se svete, oni neće da pričaju, mi smo planirali ovima da to vratimo na ovakav način, a pogotovo kad je višestruka krvna osveta. Znači, a to se dešavalo među porodicama u nekim delovima Balkana, maltene je bila tradicija. Da, i donedavno. Pa ima i danas čak toga. Pa ima i danas. Ali, mislim, krvna osveta, ali je bilo i osveta na razne druge načine. I onda to se radi u tajnosti, mi ćemo da smislimo kako ovima to da vratimo, ali da ih zaboli. Što kažu, osveta se servira hladna. Da. Znači, zašto hladna? Pa da ih zaboli što više. Kad ne očekuju. Kad ne očekuju, kad im je nešto jako bitno, nož u leđa. A to su, i onda, a na to sve još kad se doda inat. Znači, to je jedna blomba zavareno da kroz to pozitivne energije koje su viših vibracija jako teško prolaze, gotovo nikako. Znači, znamo iz fizike, obarajuće energije su niskofrekventne. I one nalaze put, a najviša frekvencija je bezuslovna ljubav. To neke majke mogu vole svoju decu. Po mom dubokom uverenju, mi muškarci o tome možemo da sanjamo, da to osjećamo. Znači, majka i da je dete tuče, neka, ne svaka, ima kapacitet i da je kinji, da ga voli. I da mu prašta i tako dalje. To muškarac nije u našoj muškoj prirodi da to... Ne deli mnogo muško-žensko, ali ipak takve smo konstitucije i takvog načina razmišljenja da to ne možemo. Znači, ona je najviša. Najniža frekvencija je ogorčenost. Ogorčenost, zanimljivo. Ogorčenost nam otvara vrata za karcinome. Znači, širom vrata da ta osoba oboli, kad su mu svi krivi. Svi su mu drugi krivi, sve je to naopako, sve je ovako, sve je onako.
prestanak vere u Boga, cele porodice ne znaju da prestanu da imaju pogrešan stav prema Bogu. Jer to se recimo dešava u porodicama isto tako transgeneracijski, da neki dožive takve gubitke. Izgube decu. Kako Bog postoji? Ništa nismo uradili. Verovali, pričamo o dalekim precima. Verovali u Boga, vršili obrede. A on nama tako. A on nama da mi više nemamo potomstva. Poumirali nam deca ili jedna poumirali, drugi poubijeni. Kakav Bog i tako dalje. I onda se to prenese u današnje vreme, energetski i podsvesno, tako da ta osoba je onda u ozbiljnom problemu.